ole hemi video kal tlang hian thu then han talan lok ka duwa zoma chanchin bi ka hi comment na lam atam riu maya ka chang seng vek lowa in comment na lam a thu tha tak tak te niron pe a kan lom tak meu ani ti chuan subscriber te le viewer ten ka channel te min lo hlut saka in zara liu he channel hi kal theya a share lam dar lama te po tran min lo lak sak ti ka hria in chunga kalom tak meu ani hei han soi cholok do ni la kan thla tu te hi pusang hri mai kan pu ania pusang puya kan kho pachak kha kan hrianga khaminu le zoma pi hi unau piang hun an la ni ani zoma hian kum som pali mang chho me ka cement bag aput lai vel khan kum som pathum mania tuna video kan ron tarlana bu fai bag te khang aput vel thil sang ka kum som pathum mani khan ati thei vek to ani ti chuan kan pusang hri ma chanchin hi an tar lang zok do ni la mizoram pum huap in buan in chai mizoram pum huapa in chai masabera khan pakhat na alo ni to a kan pu sang shima hi achak hle ani final a khan a khing pui kha alek kang thei ani pusang shima chanchin chu khati china han lo du tok le phot ta ila tuna hian zoma hi a om len zong hi inchi somli le pahnia nia asan zong a hi fitnga le inchi sari ani a kezi hi tuna hian kezi somkua velbora rit ani bok ani chuanin kan khua na shelo te pok an om mai thaya eni hi sial ho khua kan nia tuna hian zom dika hi aizol lam mizoram weightlifting lam ten a thlon vek om turan on soma wangin tuna hian kan buai pui mek ani mizoram weightlifting ruai tu ta chunga hemi video kal tlang hian chung ko ai oin lom thu karon soi tak meu bok ani in zara hlotlin na te po a chan nge kan be sei tak meu ani ole ti chuanin kan khotlang jse ruai tu ten tu na hian min buai pui meka kan khotlang jse ruai tu te an fak om man chuan om tak meu a an chunga hian chung ko ai oin lom thu ka soi tak meu bok ani